Audio Jungle. Kardo nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Pakistan adet along klempar asong atum bom kepang bob. Pakistan Peshawar along arkoi ni phai thongkep arni bom kang bob pen ajok bang ingko raner kep amunit atum apran kedam. Lapen bang pharoi sirap hokep atum arenga hukeso. Labang so bom kang bob pon ahut bang ingko rapho pulis saikhi atum ta arenga hukeso dundo. Lapen labang so bom komat klempar asong atum si lapusona saike klempon lone non amat ki bang thek pon long lelang. Lapen bom kang bob ahut arenga huki sodon atuma phan ke non amat hospital along selang pon bom lang pusi birta ki tok bom apor ahut chinipong. News Desk Report, Karbi Anglong News. Ihum LP track along pen ke ongdung Arunachal ahor kenep dun long lapen bang hiniatum kaching nang. Kedam tang arkoi ni phain kora sirkep arni kang sampor phai phora achitim apor malom borpothar police station ke parlo Kokrajhan naka checking gate along raikom saikhiatum kiri kakuruk bom apor ahut ihum LP truck Arunachal pen Imphal anat kedam bom NH 39 atowar pi along pen aronri pen kewan Arunachal ahor ingti abosta arlo nang patusi Arunachal ahor carton suri si an raikom saikhiatum pen nebdun longlo Lapen labang so ahor market mate hithi along ador 14 lakh an bag doji pusi borpothar osi dipen borua pherangke karjo ahut nang pachini dun. Lapen bang hinia bang phukaching nang chek birta ki tok bom apor ahut anki amen akur konat asor bang thek pon long lelang. Lapen kaching nang chek atrak registration number laki NL01L7862 nonamat bang hinia bang phuatum aphan raikom sekhiatum si karjo tarlipon bomlo. Bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong News. ঠিক আছে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কেনেকৈ কি হ'ল আজি 5:15 বজাত আমাৰ দৈনন্দিন য'ত নাকা চেকিং হৈ থাকে এইটো খাকাৰাজান নাকা চেকিং পইণ্ট বুলি কয় তাতে আমি চেকিং কৰি থকা অৱস্থাত এখন অৰুণাচলৰ পৰা অহা ইম্ফললৈ যাবলগীয়া এখন ট্ৰাক NL01A7687 গাড়ীখন আমি তালাচী কৰোঁ তালাচী কৰাত তাত আমি সৰ্বমুঠ 1000টা কাৰ্টুন পাওঁ বিয়াৰৰ কাৰ্টুন যিনকি অৰুণাচলত তৈয়াৰ কৰা এইটো লগত কাবাক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি দুজন বৰ্তমানলৈ আটক কৰি ৰাখিছোঁ কি নাম তেওঁলোকৰ নাম এতিয়া আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক জনোৱা হ'ব এইটো আনিছিলে আপোনাৰ অৰুণাচলৰ পৰা আনিছিলে এই আপোনাৰ ৰিমফললৈ লৈ যাব আহিছিলে হয় এইটো নিমখৰ বস্তা তলত লুকুৱাই আনিছিলে অৰুণাচলী যিটো সুৰা কঢ়িয়াই অনা হৈছে ইয়াৰ আঁৰত কোনোবা ব্যক্তি জড়িত আছে নেকি বা তেনেকুৱা অনুসন্ধান পাইছে নেকি চাওক এতিয়া আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি সোধপোছ আৰম্ভ কৰিম তাৰপিছত আপোনালোকক কিবা থাকিলে আমি সবিশেষ জনাম বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব ইয়াৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 14 লাখ মান টকাই হ'ব Divisional Forest Officer DFO pen kepang dakpon non thang achik loni phai pli arni pen puthot ingpu pon thupo kedam tang arkoi ni phai krener kep arni Divisional Forest Officer DFO pen kepang dakpon thang ni phai pli arni G20 delegates atum nangka humri jipu ajok bagori lapen agora toli range angkang jeep safari general tourist atum aphan kang hapon jipu alam non abangki ing hapon pelo Bonsita kado kaviatum aphanta kaya tengsi ingpu pon thudapo lasi ningbi nangni ka humri damji akorti ingjer atum nanglitum puthot humri dam thulongpo Rongmong Vipen Jona Singh Tiso Karbi Anglong News Ingdeng ingkora hini aphong NLBROKA Youth Game mate nihang longri baptist riso okorjang kajalang amai ke pamanpon Lakhengkora pli deopani mate arnam langpi constituency ke parlo bensing arong along kedam tang arkoi ni phain kora truck pen arkoi ni phain kora sirkep arni NLBROKA Youth Game ke pamanpon Kedam tang arkoi ni phain kora truck pen pangcheng ponsi arkoi ni phain kora sirkep arni an ingdeng ingkora hini NLBROKA Youth Game 2023 Rong Tharve Baptist Church along si peman ponlo Bangswa mayalong kachethan ponji aphan pura Bible thepi ke en pon laki God's plan Bible angdeng ne inotnat si nangtum aphan kemang along chinichot Jeremiah angdeng pi ingkora sirkep angdeng so kre isi lapen bangswa mayalong praise and worship lapen Rong Tharve Baptist Church Youth Department atum pensi chepater pipon
adun thu bang so amayalong than bang atum aphan chopha pon atum amen lagi Riveri unique terang mission secretary NKBA lapen adun thu lagi Mr. Kelvin Hansi principal Manja Baptist English School alangli tumpen jumesen arnam alam lapen koson si riso akai lapen okorjang akai kopuson si dothak nangjipu alam heihui klardak pen thanpon NLBROKA mepu Gandhi timung pen than pachini pon lake bangso amai mesen me et pensi pachun ponlong lo lake arnam ahir jume pensi chela khadam lo pusi arnam aphan akero pipon Vir Vedaji, nangkar jong kya phelam lo nang chui jang ta nang phang pa Vir Vedaji, la puson sa ke chak kote la penjoto. La sona nam ke itum long lelu. Na hog le ri dam ta long lelu la sona nam ke. He think about you. He always think about you. Nang phan matha ver la sona nam ke nang long lelu na hog se jame. La son se hasru pe ni tum han nang ke than ne le gan ning je thap kan ni la bang ke. Hasru pe ni tum phan tok tak nang jin je pam ni. Alangli itu maphan nang mathap ve hini bangke Samelang somen be arong Mongol Singh tong pi ahem chojun kar klimati sining bari the bari e arpan sirkep arjon sirkep arnam ke the aphan ke thokki jerpon Lakha krepli korkanthi constituency ke parlo Samelang somen be arong amikar Mongol tong bi ahem ar koini phain kora sirkep arni Sining bari the bari e arpan sirkep arjon sirkep arnam ke the aphan ke thokki jerpon Kuru sar Mongol Singh togbi lapen kartli ahemphu borwa sar Singh togbi bison togbi karan togbi vomut vokan parvi par e kebeng ave ke phan ave chidip ave chenap ave ningkanwang aphan ningkanwang choklem chodam meji kang neklongji kang ni longji me phun me eji pusi kuru sar ahin pen thanpon Lapen ke pachok avo phong luputa nang thandun lason si chin thong ronghang ong nihu susu phili injer arlo bikhoi moja risoi jang donrap atum chetong dun bang pharo ke thomso se lason si alir alon ning arong sarpen ke choki jun kang nek tang ni pen me phun me et pen si pachun ponlu Samelang sopen long ba morning ti Karbi Anglong News